Kiruhura nka district etwireri y'abarisa baitati okuhinga omwani kukwatira kati okwetorora district egi. Tayebwa Anthony omuhingisa wa Kiruhura nagira ngu abihingi b'omwani beyongeire mu district egi kandi abihingi baganyirwe mu kihango. Kutugamba abuhingi bw'omwani bwa Kiruhura. Kiruhura myaka nk'etaano enyuma okuhinga k'omwani kakuru muke ibyo mugombora ya Kashonyi ne gombora ya Kitoro. Kuba hati obuhingi bw'omwani ibyo magombora gona. Tine gombora takuhinga omwani. Kandi cyo gushemeza Kiruhura abantu koza ku opening arandi bahinga emisiri mahango yirire. Bwene tuyina amasiko mingi ngo myaka etaano ndijo yo kwijo misho. Kiruhura neza ko ne producing omwani mwingi abukobwa hatu rya mitwariro ne streka bags. Nagira ngu enshomesa ya presidenti okuhinga omwani nicyo kindwire entekateka y'abantu batyo bakatandika kwejumbiraho mu kuhinga omwani. Abantu bakabajya abatunji benti konka president yagambira abantu kurugariki ukomba bakaza mu enterprises ezindi kwerire munonga abokuba adoption rate kitiyambire kuyamba abantu kuraka kucenge kintejo abokuba buriya bakabashanga omuntu ari hande zungu akizejwa atebaga koma oshanga takine aho kwihentasi. Kiruhura ningire banehinga munongo omwani kandi ina mataka imyaka yo kwiza neza ko banesinga na za bushenyi aho harimo amataka ari amataka omuntu nahinga omwani uko kwenda nzakwa twino omwani mwingi munonga ndwire abantu buri omwena noreba nanda hinga omwani kandi abona hakasente abona ko kwera abana fizi kandi abona ko kurya abo kuba yata baba tine bibakuzire nk'ubwo omwani gutaro tuba ku bintu biyamba abo kuba kunubona tuko binenti. Bamwe abahingi bagira ngu okuhinga omwani kuhindurira amaka gabo kandi ekibeire kitari kutekatekwa ngu kiryabaho. Hinga omwani nato bed mpango munonga kugira ngo abantu bakashonje mbaho omwani abo konkane neba ngu government ya Uganda ebimbiwe our loving president narebera hari munonga wentunga yangere ya tamomani mu kuhinga omwani nandumoni ya anti president yahinje soma yahinyira omwani abo yanga nuko mwembezo banyakashonje camping omwani babiri takahingire mwane mushija nko kuyakugambira embere kaberi imbe munonga kwirira nabana kuri mwa school fees ubundi turya roni turemisha shura tukaba twine hente ubundi ushanga cyaturetera kuguzenta habwo kuri mwa school fees na no kuri mwa mabanje konka itwagirira entasi umwana turira horoni tugurizaho umwana tushashuraje kandi abana bitu bashoma kandi na no mu makano kurwara aine capacity yo kubasa kuzomwirwara karaguza. Beitu nibagira ngu hakiri muwe biri kuteganisa abihingi b'omwani nke cyanda ibura ry'embazi obutagira rwezo na nebindi. Burundi munongo muri Kiruhura konka challenge yitu n'umushana tugira umushana mwingi ato umuntu akingo butunka 10 oshanga yakwata sarunana ato shanga igira challenge bwene twenda twakwerwa gutunga irrigation gakeyongera kikayamba abahingi. Ekindi tukagize factories nyingi z'omwani nimufata amani mikura ngo twashaba government yatwa amizi water for production ngo mizago base kuyamba abahingi bakore mini irrigation zabo myanya yabo bafura miziga imisiri yabo baragumbuza bukura mizi obana umushana obana umucanda obana umbire bona misoga president yanka abanza mushaba irrigation akwikiza bukitu munonga muri Kashongi anyabusozi atalaji mweno jo bari mu nyabusozi ikiza bukitu munonga na mizi. Nibagira ngu nebyoma hebiri kusomwani bikire bice munongo mu district ya Kiruhura ekiri kubagemesereza kuzo mu za district ezindi nk'Ibanda Lyantonde hamwe na Mbarra okutunga obuhereza aga gashakwa kanaremesa awatayari West muri Kiruhura kandi cyatwisira mu myaka mingi abo kuba umuntu wota mwegise imyanda tukaba tujine konka kugira ngo tukategere tugihingire iryo omusana gutere yo matubura kugiye kituyamo